Halo teman-teman, ketemu lagi di Sahila Esa Putri. Yeay, kita mau cari mainan lagi nih teman-teman. Sekarang kita cari di kebun teman-teman. Kira-kira ada mainan apa ya? Wow, ini pohon apa teman-teman? Wow, wow, ada topeng teman-teman. Ada topeng ondel-ondel di atas pohon teman-teman. Wow, keren banget teman-teman. Yuk kita ambil. Wow, wow, topeng apa itu? Topeng ondel-ondel keren. Kita simpan dulu sini teman-teman. Kita cari yang lain teman-teman. Kira-kira wow, 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 ada pop it kodok teman-teman. Wow, lucu banget. Oh, keren keren keren. Mantap, mantap, mantap. Kita simpan dulu teman-teman. Kita cari yang lain teman-teman. Let's go, let's go, let's go. Wah, wah, ada ondel-ondel nyungsep teman-teman. Ondel-ondel bapaknya nyungsep itu. Wow, lucu banget ondel-ondelnya pakai baju biru teman-teman. Yuk kita simpan teman-teman. Kita cari yang lain lagi ya teman-teman. Let's go. Wow, banyak teman-teman ternyata. Wah, ada anak ondel-ondel teman-teman. Wow, ondel-ondel ada anaknya teman-teman. Wow, lucu lucu lucu. Kita simpan dulu teman-teman. Kita cari yang lain teman-teman. Ada apa lagi ya? Wah, wow, ada bebek. Wow, ada bebek teman-teman. Waduh, jatuh teman-teman. Wow, bebeknya lucu banget warna oranye. Kita cari yang lain teman-teman. Kita cari lagi, kita cari lagi. Yeay, wow. Wow, ondel-ondel lagi teman-teman. Banyak banget ondel-ondel ada di kebun teman-teman. Wow, ondel-ondel mamanya itu teman-teman. Wah, kita simpan dulu. Kita cari yang lain. Let's go, let's go. Apa lagi ya? Apa itu? Wow, ada kereta Thomas. Wow, bagus banget teman. Oh, keren, keren, keren. Warna hijau. Oh, mantap, 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 mantap. Kita cari yang lain teman-teman. Wow, apa itu? Wow, Popit teman-teman. Popit keren banget itu. Popit apa itu? Gurita teman-teman. Wow, mantap, mantap, mantap. Keren, 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 keren. Wow, ada lagi nggak ya? Ada lagi nggak ya? Hah? Ada ikan teman-teman. Ikan warna putih merah. Wow, lucu banget. Wow, udah kayaknya teman-teman. Udah dulu ya. Dadah.